October ni thum pathian ni khan Bollywood star lian tak Shah Rukh Khan Fapa Aryan Khan chu Ruihhlo wangin Narcotics Control Bureau NCB te chuan an mana he thil thleng hian India ram pum adeng chuak chiang le a India ram mi pui te ti ber pakhat ani me kani chu wangin tu chum video a chuan thil thlen dan kim chang le tu na an thlen chin te ba ka Bollywood million zinga Aryan Khan ranzonga thu chak chuak tho te ho thlir ho na kan nei le don mia October ni zan Khan Shah Rukh Khan Fapa duat kumsom ni pathuma upa Aryan Khan le achian te ho chu longliana party in hunan manga chalai rual zana in tilim tura longlian me wa fuan khom chuan thingpui sen hang vel tlong an in haulawang ti chu chiang sa ni a chutakara tu emo thilchin chang shetak le tunge kallo ti po shesa vek thei chuan NCB te hne na hian information lo va pe in party na chuan Ruihhlo damdoi rui thei sang atwa len tur thule anjinga chuan film industry lama michal lang tak tu emo po atel ngei tur thu an fatel zau bokani he an thu don bo zui hian NCB te chu Mumbai tuipui kamlam panin an thok chuak ngala cruise check na chu an thok ngala reingial an check nuwa chuan an Ruihhlo man ba ka thu zo fia tura an shwai lai lok mi pariat tenen chuan long chu an chua san fel le thei ta ni atuk October ni thuma chuan NCB ten thu zo fia tura an kauzinga chuan Bollywood a million tak fa po atel ve ni in news aron dar ngal chiama tunge ni theyang tiam bi puiten anin rin siak lai lain a hnu loka chumi chu tu dang ni lovin Shah Rukh Khan Fapa Aryan Khan nge ani ti nem nge ani le ta ni heti lai hian NCB te hian tu man laman lova thu zo fia turin an shwai ringot khani a ma se he me nu hian Aryan Khan chu JJ hospital lama medical check up nei tur shwai ani a he huna hian alawin ham pas chiang de unge moni thu zo fia turan shwai midang pani tenen agency te chuan an manzui ta ani NCB source ten an tarlan dan chuan NCB ten thu an zo fia lai hian Aryan Khan hi lungchhia in achap na sa hle a lungchhe taka chap chunga in puangin Ruihhlo hi kumlital top alo khoi ve to thule ramdang UK Dubai le ramdang shanga ha om lai po khan Ruihhlo hi alo khoi chin dai to thu ain puang ni in an tar lang bokani hetia Ruihhlo lam kai noya afapa Aryan Khanan man ato nu hian apa Shah Rukh Khan ming po hi a chena sa emema ama ngei po hi a film big ring lo pol pon kat nuk tamai tin ni kumloka Sushan Singh thi nu chuina po khan Bollywood million tak Ruihhlo in nam hnoi chin yarin helte chu thu zo fi atan ko aninwala ma se hlin tak ero tu ma an om kan shazui lo chuwangin tuna Shah Rukh Khan Fapa po hi holam te in api chuak le thawang achunga shemna om ve tak theilawang an million sia an ro sia tiangai dan om thei chu noi bawin NCB chief SN Pradhan chuan NCB te hian chatakin na kan thok dona tu emo million fa ani le ni lo lamemo millar fa emo film star fa ani le ni lo lam hi kan ngai to lo kan na chu te na ngai veka in angkhat veka thil ti swal te hne na shem na lek ko hi ani a ani zel don boka chuwangin he Ruihhlo mana po hian tu po enroll sela industry mi shober po ni sela danang takin action kan la thowang ti in a soini Aryan Khan an man na hi NDPS Act 1985 section 8C le section 20B section 27 le 35 teni in Ruihhlo ti baka siam le shal laklu le thon chwa ti vel chung chang ani bera ashem na hi an Ruihhlo man tam le tlem dana zirin a in ang lo ve theya Ruihhlo tlem thama chuan tharuk chawatan kui thei ani lain atam thama chuan kumsom atanga kumsom ni thleng lungin tan theina te po an hiala he baka hian poisa fai cheng noi khat lai choi angai thei bokani ate kalama hi chuan an boy do lo na sa ti chu shiat ania
Ani lama chuan a jail tan lai ber mai hi an mutan lai ani mel le bok chuti lain tun din huna chuan Aryan Khan bel dil na hi nol sak ni in ni lai tho chan ni October ni sari khan ni som pali chung judicial custody a turin Arthur jail lama da ni a NCB 10 thu zofia tura kol zui an dil na po court chuan a nol sakani tuna hian Arthur road jaila tang dang ti aya en chung nun bik na haulovin ala tang ve mek buka kar masalama a weekend man dan nen chuan ain thlau ve khopin arin ani ang ako apiang nei thei tak meu apa ho sakna hi adam chung po in a chen da zo lawang te tur khopa nei nung re thei na zia a sha ta she bo lo tur ta na jail bang killi kar reng mai chu engtin ti lo ma se in shemnat luk zet ani nge yang apa Shah Rukh Khan po hian a Fapa hi angai to ave hle ti sha takin a staff te chu a Fapa Ariana e in tur tui tak tak baka ama mo tur engenge mote da turin he mona hian atir chin tuna Aryan Khan ta na Arthur jela hi chuan tun malam po in milar tak tak tang an lo ve nol to a chungzinga chuan Sanjay Dutt Salman Khan Suraj Pancholi le mani loka puitling free machanga ron ming chechiam Shilpa City pasal ras kondra te po khalo tang veranto tin shat be mai tan Aryan Khan din saktu hui area chakraborty roi chin ukila satis mination de tho kha ani soito angin ani hi chu tlangwal pakhat Ruihhlo ti chin Ruihhlo chanem takne na longliana changa anwan ve mai kha ani a ma se apa Shah Rukh Khan hi minaran ani telve selo lai hi atan pui a chandang te aya awan nei chung chuan na ati lo theilo a chan chu thil ti swal le diklo zop ani chung po hian thlawang hau tu le tan tu anei po sho viau tho mai chung zinga chuan Shithik Roshan Johnny Liver Puja Bhatt Suzanne Khan Director Hansal Mehta Sunil Shetty te po hi antela India Today in atarlan dan phi chuan Shah Rukh Khan chian chatak tak heng Rani Mukherjee Kajol Deepika Padukone Anushka Sharma Karan Johar le midang te po in Shah Rukh Khan hi bepopin thil thleng poi anti ziale anlama antran tlat thu an shilhlom bokani tin Salman Khan le afarno Alvira Khan te po hi Aryan Khan an manzan October ni thumzan Khan Shah Rukh Khan te ina ankal tur hi mo anlo ni to bokani hei mai baka hian ami pui mimir lampo in an star du Fapa mil chatakin buaina an to me chuan in tluk tlan an du le vaktat lo atan pui a chian te khachu an omin lo koi soi vel mai sila Aryan Khan ber azalen chuan poi tilo ni mangzia zangin Twitter po #release Aryan Khan ti chu alar le a hei mai baka hian hun shanga mi pui te chuan Shah Rukh Khan le Fapa Aryan Khan te an support zia hi an out chwa puina sa hle a chen phei chuan thil thlenga wang khan Shah Rukh Khan dem lo tur aril ru an to don sa te reng nen a thiam lo na lawanya ti in an veng thong zaw ang reng le buk hetia a chen social media kaltlanga an out chwa la hian a chen ero Mumbaiya an in pon lama te hial an lo pung khom ve a Shah Rukh Khan le a chung kwa te lama hian an tantlat thu soin benar hial te po antar chua kani heng zongzong pia lama hian kan gana ranot po ron tong chuak vele ma se ani ero angai dan adang le deu shet a Instagram story a chuan kan gana hian tuna chuan mafia wale wang te chu Aryan Khan thlawang hau turin an ron pen chuak ta chua mai lom mishing kan ni awangin tu pon thil swal kan ti theya ma se in choi moi hi a tul kherna omlo thil swal ka tilawe mone chule ati hial na tur khopa rikpui hlwai kher hi a chalo ama siam chatu ni jok ro se atile mak mai hei hi Shithika na Instagram lama Aryan ta na thulung kwai tak azia nu loka a update ve ani awangin he athu post hi abial palui Shithik a post chan na ningin alang bokani tin makveda upakhat chu Shah Rukh Khan interview hlui to tak pakhat hi tun nai hetia NCB 10 a Fapa an man nu hian aron dar chiam maya he interview a hian host Simi Garewal chuan Fapa hi chu ila duat swal don khopalom atia
chuta Shah Rukh Khan chuan fiam thu in teu lo mai kum thum kum livel ini chuan hmeichhia ingai zong theianga idu tokin mei zu theianga Ruihhlo po mi pat hmeichhiat na po inulami viau thei bukang ka ti chawlom ti na changa a fiam thu ani ti chu hriat ni thoma se khan pui hi a fatilaka hian a zau le mama emni adwat swal zota emni ti zona asiam hnem hle ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se lepeka video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kanin mule thoi don nia tlang au channel lo thler chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le efek ule